سەرۆکۆزیری بریتانیا بۆریس جۆنسن گوت ئەگەر رووسیا یوکراینای داگیر بکە وێ پوتین ببینە کو ئەو گەلێکی شاشە. وەزیرە ساغلەمیەژی هەروەهایە بریتانیا ساجد جاوید گوت عێریشا رووسیای لە دژی یوکراینای بەڕاستی دەستپێ کریە و ji ber vêyekê dê Brîtanya cezayên deyne ser Rûsyayê. Ji bo şîrvekirina vê mijarên ha şîrvekarê siyasî Aziz Osman ji Londonê bi riya Skype bi me re ye. Dem baş Mamûse Aziz, tu dibêjî Brîtanya dikare çi qas dûr here di rûberûbûna Rûsyayê de? وەکی hûn dizanin tedî Brîtanya bi taybet bi gelekî aloziyê wê bu wê wextê çûyî de berî salek û 2 sal û 3 sal bi Moskow re hebûn taybet wextê ew مخالفی اپوزیشنی روسا بریتانیا gelek ji wanakê dixwestin wanakê bikujin bi jehre Brîtanya her demî dixwest Putin bi rengekî bisekinîne. Ji vê mesela Ukrayna de bi rastî jî Brîtanya û Amerîka bi taybet cudayî Ewropa dixwestin Putin şaştî wa bike. گوبکی ام کارن بیرا خبینن و دما وقتی گو صدام کتا کویت ده هنگی جی امریکا و بریتانیا و کی لامپاسوز دانا صدامش بو بکوی کویت ده افجی تخواستن برنگه کی شاشتی که بکی بوتن و درباسی اوکرانیا به برنگه کی ایرو بوتین جی تدی او جحوا قالك حساباتي خود كرن ويجي قال كي زوبزو غاوي خونه تابتن نكاري بو باش دي جيفاغري ونكاري بو دايركت جي بكفي اوكرانيا دا بيشاي ماغو في مثلا هردو مقاطعي قول بيناسيني بوان بكش خب برزمنه في درباره ده يا ماموس عزيز يعني ام دزانن کو ایدی زحمت جبو پوتین کو اوقاس هزن و عالی بلاف کری جارا گدن وکشینه کو نزدیکی 150,000 سرباز روسینه و دمه لبریتانیا او هيا او هستا هيا کو ایدی نمایا کو روسیا وگره و تواوا ایدی یعنی وقت بیژن تمام ایدی شر دست بکریه راست برنگه کی بوا بریتانیا فکر دکین و اف گاوا گو هات اویتن اف گاوا شربو دستپیکا گاوا گو درباس بونا روساش اوکرانیا نیر دوی دریبا بویرنگی لید میزینن و بریتانیا هلوستا خدا خویا کنجی ابدو هفتیا باش سرد سکنی ایروجی بوتن از منبه ورنکارم گلکی پاش دفگری و چوناوی درباسی اوکرانیا و کیف وانا که جبه بپچکی تدی او بوتین جی بخوا هنکی نگلکی ولو گاوی زو کاری باویجی او جی گلک با حسابات که انو مجتمعی جهانی قبول نکی جیره جبو ویرنگی جی اد بجم بوتین کتین ها نقبا دو آگرادا نکاری وکشی جی و نکاری جی زور برنگه کی ولو بلوق بردوام بکی بجم ویرنگی بریتانیا لید میزینه مامۆستا عزیز ینی بۆریس جۆنسن بەری کێمی دەمژمێرەکێژی دەمژمێرەکێ بەرێ ڕاگەاند کۆ بریتانیا جەزادان سەر 5 بانکین رووسی و 3 کەسایەتیان ئەv جوورە جەزا چ قەس دikarin رووسیایی بێشینن و گەلۆ dikarin کاریگەر بن ینی باندۆرێکی ڕاستەڕاست لەسەر عەردێل رووسیایی بکەن نوک اف کو او تدی سکشنا سر چند با 5 بنگی روسی دانی وکی تا گوتی راست بری همه شغلی ساعته که بیان در کتج لندنی از نبه ورم که او تأثیرات زور ویلی بکی لی بس گلک کاغذی دی هنه دستی بریتانیا و حوال بنده بریتانیا وکی امریکا بتایبت و فرانسا کارن راستی موسکو بیشنن گلک کاغذی دی هنه کار بینن مسئله آبوری وانا که دریا غازی دا دریا ریه دیپلماسی گلک ریا ده هنه کارن بود اکونومیا روسیه باشە مامۆستا عزیز ببوورە زاخافتنە تدبرم ینی جۆنسن هەروەها گوت ئەمێ ڕێ نەدن رووسیایە کۆمە بخەن وەک بێژێ تەڤلی شەرەکی بکە یانژی تەڤلی ئەم ببێژن هاتی گوتن تەڤلی بوونا وی شەری بکە وێ دەمێ بریتانیا دکارێت چاوە ئالیکاریە بە ئەمریکا بە ئەوروپیان ڕابکە ji بۆ نەهیشتنا شەرەکی وها
تدي او بريطانيا بتايبت ريكوي هي جميجوت بريطاني و دائما بريطاني بخوب دستي خو ناكوي شراد كي بوكالة بفيرنجي هناك جوكي مديد بقلق جهاد بريطانيا جها تشتيو دخست بكي نبدا استيقا هذا بيجم اف بريطانيا جي قلق حسابق وكريو آري كاربن بأوكرانيا عرب ريه سلاح ويارمتيه بيرا وكي ديجي بأوكونومي كاربن روسيا بيشين قبل بيشا بريطانيا هيا بس وكي شري دايركتي شري تشكداري بريطانيا قال لك فكري بريك باقافي ولو بابشات يقينا كم بريطانيا باقافي ولو شو اف ديارك نا امريكا نا بريطانيا نا اوروبي باوكي راس بشر درباس نابن يعني بتشكداري درباس نابن اللي بحث جزائر لكن تدبيجي دفان دمجميرن بيشتا و تشب باج آلية سباندران جزائر تشج آلية امريكا تشج آلية اوروبيان واجي اگر تو كرتي برسبام دي بینه تدی دست بکرن براستی جی چه فرانسا چه بریتانیا چه امریکا ایرو آلمانیا نه بری نیف ساعت که جی او جی بیان در خصن گوی برنگ کی آبوری تندی و بر پیشیا بوتن بسک بله خالد الزلال بو ما مستعزیز بشیروکار سیاسی عزیز عثمان تجلون داری مروی گلکس باش بودماته